Tala Fou neo uli alfa apoponga o tala lo li Tiopolenisia. O le fionga asiata tua CV setu, mai le tu malo sa tu po ite sa vai. Lea ua lui mai ale no foa o lo na tu malo i le palemene. O lo fai pule mai ele fionga lau tafi fio se lafi Purcell. O le vaenga fa upufai le HRPP. O le vaenga nei le ana mamolialo ia ne aile fionga asiata. E fai masui fa o lioli o palo te tele lu o luono i lalo. O le vaenga fa upufai le fas. Fa tua i le atua Samoa watansi. Ma momoli ai le taitei fono le fas le sunga la au le mali e tō plata i vau. Le fa malo male tō fa. I le fa autautanga o i pa ia o le tu malo sa tupaitea. O le tu malo le ai au fia i vaenga i sa tupaitea. Sa tu fia mapito nu u. Wa umane le vai asa mua mua le amatanga o le kuatalo na lua. O le ae o whana wa onga. Ai olo o langi le lei pia le tau. Pe tae o wha mawina. E tolu sifulu walu wa onga tulanga lua le malo. Olo o wha salalauni o lato pule a onga. Masui pule a onga ngava. Ua wha lawi loa ai nā tūlanga tofi. Po o awa noa whai ngā ruenga i lungo le tūlau. Ale ofisa o le komisio tangata whai ngā ruenga le malo. Le pisa si. O tutongi o nā awa noa whai ngā ruenga i mai le whāsu lua afe. I le fitu sifulu walu afe tala i le tausanga. O nā awa noa whai ngā ruenga wha pule a onga masui pule. E wha ato ata apunia talo sanga i le solua iwa o le masina le nei o me. Inesi o tala o le International Firefighter Day. Po le aso wha apitua mo tangata whai ngā ruenga fui mu. Wha avao malo i laulangi pa u le sfao me. Peitai, walo ia ma wha manatuai i le soe Samoa. E ale se sauninga wha apitua e whai elfalta alo tele i tona i mato. Ma awai atu ia e le fiongal minister. Fa walo Harry Schuster. E sau noa wha apitua mo le nei aso wha manatu. I wha maunga le International Firefighters Day, i le aso whao me na ialo i ai, le soifuanga au ono tangata o ngā lulu e whafui mu. Ai mana tu ai fo i soifua tangata whai ngā luenga na mali liu, i lungo le ngā luenga. Ma mana tu ai soifua o fui mu na mali liu lo sfainga ia se te masutasi, o ia anuali aso whātasi vaivaiva, na whaatua ne ai asa tamaita i fui mu Australia J.J. Edmondson. Se manatu mo se aso wha manatu wha wao malo tangata whai ngā ruenga fui mu. Ina ua mali liu ai fo in tangata fui mu e toa lima i Australia. A o tau mawhai e utu vai o le loli. Ai sui wha afua se i anele i tu o oso tuaili savili. Malilo fia ai le loli i le afi ma mali liu ai le toa lima i Australia. I le aso lua o te se matasi vai vavalu. Ma wha awau mai ai loa. O na wha ataua le aso wha manatu. Mo i latou o ngā lulue le au nanga whaafui mu. Pe o nāloa i ai fo i le so. I lo tātua tunuu e le ofisa. O le pulenga o fui mu ma whaalawelawe tupu whaafua sei. Walu i ai nei le tama ita i ofisa sili o le komiti whaitu malo. O le ploketi miliona le tu malo vai maunga wha. Le fionga tonuu fua moli amitona imisi. Le no fua o lona i tu malo o lo sao wha i mai ai. Le minista o leo leo ma le ofisa o whai ngā palota. Le sunga whawalo Harry Schuster. Wa maa waile na o le paule o le matai o le ai tu malo. O lo lui ina le no fua lava le tasi. Ai wa wha amao ni a mai e lona tau a inga e la talata iai. O le fionga tonu ue alu i lalo le fua. A le wha tua i le atua Samoa watasi le fas. O vai maunga whae au fiai. A fio angawa pia, lalo vaia, paalisi, tufui opa, ala mangoto, songi, matafele, taufusi ayo fiti, a ayo niwe, vai mea, le ufisa, le fifi, maalifa, mulinuu, tonga fuafua, tu loto, sa le ufi, mafunga lei. O le soifua onga o tonu na amata mai maalifa, le fifi Intermediate School, Radford High School i Hawaii, St. Mary's College i Samoa, ma le Catholic Senior School. O le tosanga e tasi vaivaiva na aveila na Applied Principle of Learning i le Manumalo Baptist Church and School i Amerika Samoa. Lua fe maleono na whaau umalona Bachelor of Education mai le University of Samoa. Malona whailonga le Professional Development and Continuing Education mai le NUS. Lua fe sfulono na mawalon tuspasi mai le East China Normal University on Comprehensive Measures in Rural School Teachers from Developing Countries in China. Loafe sulfito ave lavam ta upo nuu
mafa'au umayai malona postgraduate diploma in education mai le university awao. Lua fesfuluiva. Ai whamanuaina ina ua whaau umalona whailongo le master in education mai le university awao a Samoa. Inisio tala, o por kalama whaafau po counselling, o le toi fuataina po le rehabilitation, e talia tuai i le mamafo ni molianga i mata upu whaafaamasinonga. E iai whautuanga i le whaongaina o le awamalosi, mafuala au whaasaina. Lua whautuanga i le tau fiofiai, o le ita po le anchor management counselling. Tolu whautuanga i le tau fio sawanga i tinamta maitai, po nisi o ta maa foi. Fa, o le toe whaatasia o ainga maulunga li, 5, por kalama i le lea ai atu i le pule i leola. Masawanga i whanau. O nisi nao por kalama, o lo whaatautaia le sunga le whawhenga inga Reverend Dr. Freddie Soalo, ma le kale sia Yesu le maatuli manui me le pone i Australia. Na sulu whai i ai se tasi o alo Samoa, na tula i e tali o na molianga il whamsinonga. Le stofi o vaya sonei ana na filento lau ina isa mata upu. Matali ai e le ofisa o leo wha au sala, le Office of Police Prosecution, malana fionga i le whamasino. Le talo sanga al whawhenga inga ia Freddie Soalo, na ia tula ia i e tau a aoli poti tustusia i nisi o polkalama, o loo wha awau ona fisosoani ia i le whaifi au. Ma nisi o toi ina elders o le kale sia, o loo whaifua ina ia sefe mai ai le alo Samoa, mai le mua ono whale pui ai, mo le leila lo i foltolo tau sanga. Lua, ono wha le au ngai nai, ono na visa whai ngā ruenga, ma toi wha afo i mai i Samoa. Male, le toe tali ai o nisi o tālu sanga i visa, po no fo mau i New Zealand, pe awha a mau nia sa molianga, po ni molianga mātu ia. E tolu molianga onga lena i o e ina e lena molia. Sau noa le whaamsino e te tau lava ona whale pui ai peitai. Na whaamalia ina, le fionga le whaamsino ma le ofisa wha au o sala. I le lei sau nia o li poti tustusia o por kalame toi fuata ina, o lo o wha au na whaatino. E le alo Samoa, ma o ia por kalame foi ua tele ina mafuli i ai, le whaatua tuanga a le whaamsino ngai Australia. Mo le toi fuata ina o langa o nisi o alo mawhana watu i Samoa, wa afia i whainga whaasoli tu la fono, ma whaaititi a ini whaasalanga. I le unga o le mata upu, ua polo i el whaamsinonga a wai i por kalame e ava ese mai ai le mata upu mai lumo le whaamsinonga, a e soa lau pu le tua, diversions, whaatasiai, mai a inga, pe ole tausisia o le ami o pu le lei tutonu le tolu maasina, a wane i toe a fia i se soli tu la fono i tutonu le tolu maasina, fa awau ona usta ia a inga o por kalama fuata ina, ma le kale sia Yesu le matule manu i melpone, ma ia toe tu inatu se isi tusi wha amaunia, o le usita ia o nei ai inga le whai ungo yu lailua o lua 5. Talo fal nei au ule las fraile Samoa, al wha poponga o tala lau le tiopolensia. Tala na lau le tiopolensia, ele nei tu las wha poponga i le tau le 5.